twamenye ibyo dushaka kuruta ibyo mutekereza. Na n'ubu amahitamo y'abanyarwanda aracyagaragara neza yuko rwose batigeze bibeshya n'aka na gato, barashe ahadahusha. Ubu ngubu utekereza uburyo akarere k'ibiyaga bigari ibihugu bitatu bigatuyemo harimo abagabo biyemeje ngo kwinjira mu gisa n'intambara, kuvuga yuko bashaka gukora intambara. Ariko rwose mukanya nicaye nsoma ibitangazamakuru bitandukanye, nuko ngenda nsoma n'ibitabo ndeba amateka y'abagabo bombi, nza gusanga hari abagabo bari mu ntambara zigira kuri ebyiri. Tekereza guhangana n'umugabo wirukanka nyuma y'ibikorwa ari gukora by'indashyikirwa, ubundi ukongera ukirukanka ku ntambara igira iti turi buze guhangana kuko ndabizi neza yuko yaba yiteguye. Muri kumva icyo kintu, ariko reka mbaye ikaze ku makuru yacu y'iki gitondo. I Kigali ku butaka bw'u Rwanda ikindi gitego kirongeye kiratsinzwe. Nzi neza yuko twese mu karere tuba dutegereje amakuru yerekeye ku by'intambara. Reka da, ntabwo intambara ziri muri aka karere ari iz'amasasu gusa. Harimo ibihugu bikiri mu nzira y'ubutindahare cyangwa se y'ubukene, ku buryo usanga ku rurimi hariho nyine ivuzivuzi ryo kuvuga yuko bashaka intambara y'amasasu, ariko kuri tere cyangwa se ku butaka hariho intambara yo kuzahura ubukungu n'ibindi nk'ibyo. Ariko nyine ni kwa kundi iyo ushoboye ikintu ni icyo ushoboye, iyo udashoboye nyine nta n'ubwo ushoboye. Mu Rwanda hatangijwe ikigo kizakoresha artificial intelligence mu gukusanya amakuru ku bijyanye n'ubuzima. Reka mbisubiremo, ku bijyanye n'ubuzima. Ibi byose turi kuvuga byo gukoresha igisirikari, ibi byose turi kuvuga byo kugira igisirikari gikomeye cyangwa se gushaka imyitozo bishingiye ku buzima, byose biri gukomeza gukorerwa ku butaka bw'u Rwanda. Ibi ni ibikorwa nabyo bikomeza bikagenda bikabangamira abaturanyi bagira bati oya urabona nimwubaka ibyo bigo biraterwa n'amabuye mwibyanga n'ibindi nk'ibyo. Hari imvugo ngo zimaze gusaza mu karere, ziravugwa zanakomeza zivugwa kubera imyaka 30 irashize bivugwa gutya, ariko abandi bakibaza bati ese harongera ashindi imyaka 30 iri imbere ibintu bigikomeza kuvugwa gutya, cyangwa se hazageraho baboneka abategetsi babasha nyine kureba ikibazo aho kiri bakinjiremo bagikemure. Mbaye ikaze ku makuru yacu y'iki gitondo. Ariko kandi mu gihe tukiri kuvuga amakuru mbatura mugabebera ku butaka bw'u Rwanda, umuturanye hakurya iyo ngiyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na n'ubu ngo ntabwo arizere yuko igisirikare cye kitakora akantu. Ubu yamaze kwerekeza muri Tanzania, ndetse kuri iyi ncuro ngo yahinduye umuvuno, ari kureba uburyo ashobora gushaka abantu bagomba gutyaza igisirikare cye, ibyo kujya gihora kirukanka nk'igitabaza. Ati ibi ngibi byarambiranye. Nyuma ya South Africa, Tanzania ngo igiye gushyiraho akayo, ubwo n'ababirigi baba bari hafi mu rwego rwo kugira ngo barebe uburyo batyaza FARDC. Nubwo benshi nabonaga bagira bati wibutse ibitire kuwasheshe kubera yuko igihe gishize mu myaka 5 yose wapfushije ubusa mu bijyanye n'iki gisirikari, ubu ngubu kiba kimaze kugira aho kigera. Washoye amafaranga menshi, ariko birasa nkaho yagiye agwa mu nyenga y'umuriro nyine kubera yuko nta musaruro yigeze atanga mu gisirikare. Mwaya makuru yacu kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bakomeje kwibaza kuko niba ari ubupfura cyangwa se niba ari ugukunda amahoro, ubu ngubu yitendetse ku kindi gihugu cy'akarere hafi ahangaha rwose igira iti visa turaje tuzikureho. Benshi bahise bibaza ariko koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika umenya harabaye mu ijuru ntitwabimenye. Ikintu cya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikangisha ibihugu bya Afrika ni ugukuraho visa, ni uguhagarika ingendo z'ibyo bihugu, bamwe mu bategetsi n'abaturage b'ibyo bihugu kwerekeza ku butaka bwa Amerika. Ariko subundi ni ryari Afrika izicara ikumva yuko kuyikangisha kutajya muri Amerika yuko ubuzima bwakomeza kandi neza bizagenda gute? Abanyafrika muraza kumbwira. Ariko kandi mwaya makuru yacu turi buze kwinjira muri buri nguni turi bukuntu bimeze. Umusirikari wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize gutya afata imbunda yerekeza mu basifiri hano ituri rwose arabarimbura da. Iki ni cya gisirikare nyine Tshisekedi ari kuvuga yuko ngo yagerageje kuvuga yuko ngo gifite ubushobozi bwo kuba cyarasa Kigali n'utundi nk'utwo. Benshi bagize bati banza wigisha indangagaciro na discipline, naho ibyo kuvuga yuko igisirikare cyawe kizarasa Kigali rwose kanguka bwakiye kuko urimo urarota. Amakuru yacu harimo umuzingo w'ibintu bitandukanye. Turi mu cyumweru rero cyangwa se muri weekend, murakurura gatebe kugira ngo tubashe kumvikana no kuganira. Nitwa Rugamba, twitwa Sound of Muhabura. Amagara aramirwa ntamerwa yabungabunge rero ugana uzima bola. Uvuzi gakondo bukoresha ibimera, hamagara cyangwa se wandikire nimero akamenyetso ko guteranya 243 9935 1139. Aho waba uri hose ntugire impungenge kubera yuko ubona ubufasha mu ndimi zigera kuri enye dukoresha mu karere: Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili ndetse n'Ikinyarwanda. Ntugire impungenge, murumvikana. Bakorera ku butaka bwa Kongo mu gihugu cy'abaturanyi, kujyayo byaroroshye. Duharanire kugira ubuzima buzira umuze. Reka dutangire gutya. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri iki cyumweru yatangije ikigo cy'igihugu gikoresha ubwenge bw'ubuhimbano artificial intelligence mu gukusanya amakuru ku bijyanye n'ubuzima mu gihugu, azafasha kuzamura urwego rw'uburyo mu buryo bwihuse. Benshi bacyumva iyi nkuru bagize bati icyakora u Rwanda kuko intambara z'amasasu rwarazigitse, ubu intambara zigezweho nizo kudanangira igihugu cy'u Rwanda mu mibereho myiza ku buzima nyine buzira umuze muri buri ngone. Perezida Paul Kagame ari nawe
nawe uyoboye gahunda ya African Union ku bijyanye no gutera inkunga urwego rw'ubuzima ku mugabane, ku itariki ya 4 Mata yitabiriye igikorwa cyo gusangira ifunguro cyateguwe na Dr. Snaiti, Vice President wa gahunda z'isi yose za fondasiyo ya cyangwa se ya Susan Thompson Buffett, cyahuje abaminisitiri b'ubuzima baturutse muri Afrika yose ndetse n'abafatanyabikorwa mu by'ubuzima mu karere ndetse n'umugabane. Muri uyu muhango kandi haganiriwe ku kamaro ko kubaka gahunda nziza cyane z'ubuzima z'igihugu binyuze mu kunga cyangwa se binyuze mu nkunga z'imbere mu gihugu ndetse n'ubufatanye bwunguka. Rero abitabiriye uyu muhango kandi bitabiriye itangizwa ry'ikigo cy'ubuzima cy'u Rwanda rwose gikoresha ubwenge buhimbano, Rwanda's Health Intelligence Center. Ni ikigo benshi bari kuvuga yuko ngo kigiye guhindura ibintu byinshi cyane. Iki igikorwa rero cyabereye kuri hoteli nshya yuzuye kwirebero rwose mu mujyi wa Kigali. Ni ikigo kizifashishwa mu gukusanya amakuru y'ubuzima aturuka mu baturage ndetse n'ibigo nderabuzima hirya no hino mu gihugu. Rero azifashishwa kugira ngo umutungo ukoreshwe neza kandi hakomezwe inzego z'ubuzima z'igihugu muri rusange. Ni amakuru yongeye kunyeganyeza akarere, abantu bagira bati ibiri gukorerwa i Kigali ubwabyo ni ikimenyetso cyiza cy'uko ku butaka bw'u Rwanda byanga bikunda iterambere ryamaze kurenga iryiterana amagambo. Bati hari ibikorwa biri kubitera bitemerera umuyobozi w'u Rwanda kujya kwirirwa asubizanya na bamwe mu bategetsi b'akarere bagaragaje yuko ikintu cya mbere bari gutyaza ari ururimi kuruta uko bari gutyaza ibikorwa biri kuri tere. Mu gihe ku butaka bw'u Rwanda bari kubaka inganda zishobora gutanga cyangwa se gufasha ibijyanye n'ubuzima, niko abaturanyi nabo bagira bati turiteguye, dufite igisirikari, u Rwanda rugiye kudutera. Benshi bacyumva aya makuru n'ibikorwa bya Perezida Paul Kagame niho bongeye kugira bati koko ubu tutabeshye uyu mugabo afite akanya ko kujya kwirirwa ashoza intambara ku bihugu nta kindi kintu agiye guhawe cyangwa se gukurayo. Abandi bati cyakoze kuba ari busy mwene kakageni ntabwo biraza gusobanura yuko u Rwanda rurangaye, kubera yuko aba bagabo bakomeje gutyaza indimi bagaragaza yuko nyine bafite umugaga wo kwinjira mu ntambara n'ibindi nk'ibyo. Bati biraza gusaba kwitonda kuko bishobora kubashuka bakibwira yuko wenda u Rwanda hari mwikiyo kubera yuko ruri busy mu bindi ibikorwa. Ibi rero bashakaga kwihuza n'ibihugu kano kanya muri uyu mwaka rwose byatangiye bifite ubukana buri hejuru, bigira biti byanga bikunda gahunda tuzajye mu ntambara n'u Rwanda. Turacyavuga kuri ayo makuru. Tanzania, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gupfunda imitwe hirya no hino rwose ishaka abayitera cyangwa se ngo bazaryaza FARDC, nacyo ngo kikaba igisirikari gishobora ndi kugira icyo okikorera. Rero mu butumwa i Dar es Salaam muri Tanzania kuri uyu wa gatano ushize ku itariki ya 4 Mata, Minisitiri w'ingabo wa Kongo bamwita Gaika Bombo Muadiamvita yahuye na mugenzi wo muri Tanzania rwose Sterigomera Lawrence Taxi. Rero ngo tugiye kwinjiramo turebe icyari cyamujyanye hariya. Uyu Muadiamvita agiye hano Dar es Salaam nyuma yuko avuye Pretoria kureba umugaba mukuru w'ingabo za hariya n'umuministiri w'ingabo zo muri kiriya gihugu cya South Africa, mvuze hariya hepfo nizeri yuko mubyumvise neza. Rero hose ngo yari yagiye muri gahunda yo kugira ngo arebe abazamufasha gutyaza igisirikare cya FARDC rwose ngo ibintu byacanze cyane kirwana nabi kuruta abasivere. Rero reka twinjire mu cyamujyanye hariya. Icyari kimujya cyangwa se icyari kigamijwe muri uru ruzinduko kwari ukongera gutangiza ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi, gushimangira ubushobozi bwa FARDC. Rero izingiro ry'ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania ni ukureba uko rwose hakongerwa ubushobozi abayobozi bakuru b'ingabo za FARDC ndetse hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba nabo rwose bari ku rwego rwo kuyobora abasirikari babo neza. Minisitiri Gaika Bongo Muadiamvita mu izina rya guverinema ya Kongo kwa Tshisekedi yashimangiye akamaro ko gukomeza amahugurwa y'abayobozi bakuru b'ingabo nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Rero yatangaje agira ati inzitizi z'ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byacu ni nyinshi, kwangirika k'umutekano
umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biratera umutekano mukeya mu karere k'ibiyaga bigari. Ubufatanye bw'ingabo zombi bugamije kuvugurura ndetse no gushimangira ubuyobozi bwa FARDC. Turashaka ubunararibonye bwanyu mu guhugura abayobozi bacu kugira ngo rero tugenzure neza ingabo zacu. Impande zombi zemeye ko hashyirwaho rwose komite ishinzwe gukurikirana ishinzwe gutegura uburyo bufatika bwo gushyira mu bikorwa ubwo bufatanye rwose, bikaba bigaragaza intambwe ifatika igana ku bufatanye bwa gisirikare bwo kongera ingufu. Benshi bakibona ibingibi byakomeje gutangazwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo habuze umucurabwenge cyangwa se umujyanama muzima usobanura ibijyanye n'imiterere y'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari umugabo witwa Jean Pierre Bemba ngo arasa nkaho ari umugabo winjizwe muri iki gisirikare. Benshi ngo batekerezaga yuko hari ikintu kizima ashobora gukora, ariko abahanga bavuga yuko ngo yabaye virusi mbi cyane muri iki gisirikare cya Kongo, bitewe n'uko uyu mugabo ikintu ashyize imbere ngo ni ukuba rwose atarebana neza na Tshisekedi, ariko kandi ngo akigirira ikindi kibazo gikomeye cyane cyo kuba yifite ikintu cy'ivanguramoko muri we, aho yatangiye kugunganisha bavuga igiswahili ndetse n'abakoresha iringara hano ku butaka bwa Kongo. Ibi byose akabikora kandi ku rundi ruhande avuga yuko ngo afite undi mwanzi, ubwo ni ukwanga abaturage babarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyane yuko avuga yuko atari abaturage ba Kongo, cyane cyane aho yibasira bo mu bwoko bw'abatutsi avuga yuko ngo bavuye ku butaka bw'u Rwanda, ndetse n'abakumvikana mu ijwi riranguruye avuga yuko rwose ari umwanzi wateye Kongo ugomba kurwanwa agasubizwa iwabo. Abantu batirera aba bagabo cyangwa se aba bategetsi ba Kongo ubwabo ni ikibazo gikomeye na rwagati mu butegetsi, kubera yuko ibyo barwanya nibyo bakabaye bashyigikira, ariko birangira binaniranye nyine bakivamo cyangwa se ibintu bagakomeza kubyica akubushake. Tukivuga ku bijyanye n'ireme riri hasi ry'igisirikare cya Kongo, muri ituru umusirikare wa FARDC yishe arashe umwana ndetse na nyina mu ijoro ryo kuwa gatatu rwose ushize ku itariki ya 4 Mata 2025. Umusirikare wa FARDC yarashe yegereye rwose umwana na nyina w'imyaka 20 ni Ibwana Sura, umudugudu uherereye ku birometero 29 uvuye muri santere y'ubucuruzi ya Kamanda. Aha ni muri teritwari ya Irumu mu ntara ya Ituri. Amakuru aturuka aho ngaho yerekana yuko uyu musirikare yagerageje gufata ku ngufu uyu mudamu rwose ngo agire uko yigenza. Igihe yangaga rero ibyo yamushukishaga, nibwo umusirikari yahise afata magazine rwose, afata Kalachnikov yegereza kuri uyu mubyeyi ubundi aramurasa amwegereye. Sasu kandi ngo nkuko iyi nkuru iri gutangazwa na Radio Okapi ikomeza ibivuga, ryafashe umwana we ufite imyaka hafi 2, nawe urumva yuko yahise arangirira hariya. Uyu rero yari iruhande rw'umubyeyi we. Abayobozi b'ingabo rero baravuga yuko bataye muri yombi uyu umusirikare, uzashyikirizwa urukiko mu minsi iri imbere. Ngibi byo kwa mwene Tshisekedi benshi bakomeza kugenda bicwa urusorongo gutya, ariko ubutabera nabyo ngo ni ikibazo gikomeye. Mu gihe igisirikare cy'iki gihugu kiri gukora ngibi niko kiri gukomeza kugenda gikubitwa izakabwana ku rugamba, ari nako rwose bagenda bata imbunda n'ibindi bikoresho ngo bakirukanka bakigendera. Nuko yo bari mu nzira rero ikintu gikomeye ngo babasha gukora no kugenda barepinga cyangwa se bafata ku ngufu abagore. Ibi ngibi Tshisekedi ngo nta ubasha n'ubushobozi nabo cyefite bwo kuba yagira icyo abikoraho. Umujinya w'umuranduranzuzi w'Abanyafrika bumvise ubutumwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoreye igihugu cya Sudani, abantu bagira bati ni ryari Abanyafrika tuzumva yuko iwacu ari ahantu hazima ho kuba gukirira, guterera imbere ndetse no kumera neza. Ni nyuma yuko Amerika ngo iri guteganya kwambura ndetse no kwimaviza Abanyasudani y'Epfo bose uko bakabaye. Kuwa gatandatu tariki ya 5 Mata, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga bamwita Marco Rubio yatangaje yuko arimo gufata ingamba zo gukuraho viza zose zifitwe n'abafite passport zo muri Sudani y'Epfo, ndetse no kubuza ko izindi zitangwa rwose kugira ngo bibabuze kwinjira muri Amerika. Rubio yavuze yuko ku mbuga nkoranyambaga ko impamvu y'iki cyemezo ari uko guverinoma y'inzibacyuho ya Sudani y'Epfo itemeye gutahuka kw'abaturage bayo basubijwe iwabo mu gihe gikwiriye. Yanditse iti, ndimo gufata ingamba zo gukuraho viza zose zifitwe n'abafite pasiporo zo muri Sudani y'Epfo, ndetse no kubuza yuko hatangwa izindi kugira ngo
hatabaho rwose kwinjira muri Amerika cyangwa se bitangira gukurikizwa rwose ako kanya, kubera yuko guverinoma y'inzibacyuho ya Sudani y'Epfo itemeye itahuka ry'abaturage bayo basubijwe iwabo, icyo twita repatriate cyangwa se repatriated mu gihe gikwiriye. Rubio yongeyeho ati icyakora Washington izaba yiteguye gusubiramwo ibyo bikorwa Sudani y'Epfo niyemera ubufatanye busesuye. Nicyo cyemezo rero cya mbere nk'iki gifashwe cyo kwambura kwima viza abafite pasiporo bose y'igihugu runaka kuva Donald Trump yizeza kwita ku kibazo cyabimukira byimbitse rwose kuva yasubira muri White House kuwa 20 Mutarama uyu mwaka turimo. Benshi Trump akigaruka ku butegetsi ikintu batinzeho n'ibyo yari yavuze yuko rwose ngo abimukira berekeza ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagomba kuzananizwa kugeza babonye yuko buri atari ubutaka bwo kwinjiraho uko wishakiye. Ariko kandi abandi babonye iyi nkuru bongeye kubukana Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagira bati agasuzuguro abanyafrika biyamitse nibahame hamwe bumve ingaruka zako. Nukubera iki kujya ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika birangira abantu babihanishijwe ngo bikamera nkaho rwose igikuba gicitse wagira ngo ni ijuru cyangwa se umuryango w'umuntu ufunzwe. Benshi rero niho bagize bati ibingibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gukora ne byiza cyane, abanyafrika mukwiriye gutangira kumenya yuko iwanyu ariho kazima kuruta handi hose. Gukuraho visa cyangwa se ibindi byangombwa byose bituma winjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ntibikwiriye kuba igihano kizengereza abanyafrika, na cyane yuko hari abategetsi bagiye bagaragaza yuko ngo babangamiwe cyane no kuba babakuriyeho impapuro cyangwa se inyandiko zibemerera kwinjira no gutura ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibingibi byose kandi baravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ibikora ngo nk'iturufu rikomeye cyane ngo mu rwego rwo kugira ngo ikomeze izamura igitinyiro cyayo ku ruhando mpuza amahanga. Ni amakuru yacu ya mbere y'iki gitondo, reka dushyireho akadomo. Andi makuru araza kuza mu masaha ari imbere. Mukomeze kubana natwe mu biganiro byacu, kandi niko mukomeze kugenda muduha ibitekerezo kubagira no kugira rero tubahorane kandi muze guhaha murongo.